Poljski pozdrav. Već smo vam pokazali što raditi kad uhvatim protivniku nogu. Sad ću vam pokazati što ja radim ako meni moj protivnik uhvati nogu. Bacam kick, middle kick, on mi hvata nogu. Prvo naravno gledam kako ju hvata. Da li je široko, da li je usko. Hop, ok, sad je uhvatio nogu, ajmo prvo provjeriti. Čvrsto ju drži. Ok, čvrsto ju drži. Također, kakva je moja noga? Moja noga je čvrsta, isto čvrsta, ok? Znači, ja svoju sad nogu na silu ne mogu izvući. Šta mogu napraviti? Okrenut se na stranu, prvi dio je da izvučem nogu. Izvučem nogu, ok? Drugi dio, najljepši dio koji ja volim raditi, kad mi uhvati kick, bum! Odmah ga udaram rukom, znači u glavu. Kad ga udarim ovdje rukom u glavu, prvi instinkt će mu biti da pusti nogu. Kad pusti nogu, dalje na volju šta mogu, jel? Treći dio, bacim mu kick, liznem ga takozvano i odmah vučem nogu. Probaj uhvatit. Još jednom. Ne može uhvatit, noga mi je brza. Znači uhvatio sam ga, udario i odmah izvukao. I četvrta, priđemo malo bliže, namjerno malo savijem nogu kad bacim kick. Gledaj. Bum. Odmah laktom u glavu. Znači još jednom, hop, hop, savijena mi je noga, bam, laktom u glavu. To je sve, vidimo se na daljnjim učenjima i na treningu.